Насаат KG тартуулайт. Sallallahu ta'ala ala Rasulina Muhammad ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Ta'alaga maqtolor aytıp Peygamberimiz Muhammed Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salavattır aytıp hurmatly bir toğandar sizler menen bugün Peygamberimiz aleyhisselam'a salavat aytuunun fazileti jananın paydalары туурасында айтмакчыбыз. Айтуудан мурда Hazreti İmam Abu Hanife ustazı İmam Hammad'dan sabak algan. İmam Hammad. Hammad sabak berip жүрүp, anan bir günü bir işleri çıkıp, bir tuğandar ölüp bir жаққа кетip, anan orduna Abu Hanifa'nı sabak berip tur dep taşlap ketedi. Anan Abu Hanifa sabak berip oturup, anan keyin kança bir gün жүрүp, anan kelet, anan ustazı kelgenге чейин келген суроо жооптун бардыгын жазып, anan берген жообун жазып, ошентип жүрөт. Anan ustaz kelgende janагы келген суроолор менен берилген жоопторду көрсөтсө, кээ туура деп, anan кээ туура эмес, жообу мындай болуш керек деп айтат дейт. Anan ошондо Abu Hanifa айтат, болду эми экинчи устаздын ордуна өтпөйм сабакка. Ошол устаз качан ушул өзү өтүп кетип эле орду кошуп калмайынча ордуна келбейм деп касам ичип 18 жыл устаздын колунан илим алган. Ажекебиз бүгүн Алайга мешит ачканы барып, кече базар коргонго барып, анан ошол жолдо жанагыдай көчкүлөр болгон себептен сабакка жетишип келбей калды. Ошон үчүн мен силерди алаксып турганы келдим. Чын эле алак атайын келгенде бир кур кетпесин деп, анан сабакта жекем өзү келе иншалла улантат. Аллах Субханаху ва Таала өзүнүн пенделерине берген неаматтары чексиз санап болбойт. Бизге берилген, жеке эле бизге эмес, инсандарга жана жиндерге берилген эң чоң неаматтардын бири, балким эң чоң неамат деп айтсак туура болот, бул ыйман жана ошол ыймандын келүүсүнө себеп болгон бул пайгамбарыбыз алейхиссаламды бизге жиберүүсү. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын келүүсү биз үчүн чоң неамат. Адамдын табиятында, адамдын жүрөгүнүн ичинде кимдир бирөөнү ээрчигиси келет. Бирөөнү ээрчигенде өзүнүн бактысын тапкысы келет. Адам эгерде башка бирөөнү ээрчибестен өзүнүн жолун тапкысы келсе, дайыма адашкандай өзүн сезе берет. Карап көрсөңөр азыр артисттерди, башкаларды, чоңдорду, кичинелерди, белгилүүлөрдү, белгисиздерди ээрчигендер абдан көп. Бул сезим Кудайым өзү жараткан. Анткени ар бир адам ошол пайгамбарыбыз алейхиссаламды ээрчиш керек, ээрчигенде бактылуулугу бар. Ошон үчүн пайгамбарыбыз алейхиссаламдын өмүрүнүн бардык урунтуу жерлеринин бардыгы ал эмес эсепке албай турган, жөн адам ошону билбей койсо эмне болот дей турган нерселер дагы ошол пайгамбарыбыз алейхиссаламдын окуялары бизге белгилүү. Ал эмес дааратканада кантип олтургандыгы, ал эмес чачында канча ак бар экен, сакалында канча ак бар экендиги, айтор бардыгы дүнүйөдө эң көп, эң жакшы билинген бул пайгамбарыбыз алейхиссалам. Аялы менен күйөөсү чогуу 70 жыл чогуу жашап туруп, аялынан күйөөсүнүн аялын сурасаң, бирин анчалык айтып бере албашы мүмкүн. Бирок ондогон, жүздөгөн, миңдеген, миллиондогон мусулмандар пайгамбарыбыз алейхиссалам жөнүндө эң майда нерселерден бир айтып бергенге кадыр. Демек пайгамбарыбыз алейхиссаламдын бизге жиберилгендиги, урматтуу бир туугандар, бул бизди адашуудан туура жолго, караңгылыктан нурга чыгуубузга себеп боло турган улуу бир неамат. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Лaqad manallahu alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim." Аллах Таала му'миндарга миннат кылып бир жакшылык берди дейт. Ал өздөрүнүн арасынан пайгамбарды өздөрүнө жиберип деп айтат. Ятлу алейхим аятихи ва юзаккихим ва юаллимухумул китаба вал хикма. Ал Аллах Тааланын аяттарын пенделерге окуп берип, жана Кур'ан-ы Каримди үйрөтөт, сүннөттү үйрөтөт, хикматты жана аларды аруулайт дейт. Пайгамбарыбыздын жолун карманып, ошол жол менен жүргөн адамдар өздөрүнүн өздөрү аруу болуп, өздөрүнүн өздөрү таза болуп кете берет. Аны балким өзү сезбеши мүмкүн, бирок башкалардын бардыгы аны сезип көрүп, билип турат.
Adamdın tazalanuusu, arulaanuusu, жашоосунун тазалыкка келүүсү пайгамбарыбыздын сүннөтү менен жашоосунда турат. Дегеле адамзаттын бактысыз болуп калуусу жашоосунан сүннөттү чыгарып ийүүдө турат, чыгарып жиберүүдө турат. Ва ин кану мин каблу лафи далали мубин. Ошол момундар пайгамбар келгенге чейин чоң адашууда болгон болсо дагы Кудай Таала ошолорду арулай тазалайт дейт. Демек бир адам жаман жолго жүрүп кеткен болсо, ал дин келе турган болсо, дин менен тазалыкка жетип, дин менен жакшы макамга жете берет. Кээ бир адамдар бар, жашоосунда туура эмес жолдо жүргөн болсо, исламга келгенден кийин дагы ошолорду дагы деле туура эмес дегенде кабылдай бергендер бар. Азирет Умар айтат, бизди дейт, дин ошол дин менен жогору болдук, эгерде дин карманбасак, дин менен биз жок болуп кетишибиз мүмкүн. Пайгамбар алейхиссалам айтат, мына ушул дин менен Кудай Таалам кээ бир коомдорду жогору кылса, кээ бир коомдордун даражасын төмөн түшүрдү дейт. Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Уаллази арсала расулаху бил худа ва динил хакки лiyuzhirahu алад-дини куллихи ва кафа биллахи шахида." Аллах субханаху ва таала Пайгамбар алейхиссалам бизге хидаят туура жол жана акыйкат дин менен жиберди. Бизге келген жол бул сүннөт туура жол, мындан башка туура жолдун болуусу мүмкүн дагы эмес. Адамдар ар кандай стратегиялар жазышып, пландарды жазышып, адамзат канткенде бактылуу болот деп, ошонун аракетинде көп адамдар өздөрүн чарчатышат. Ушул боюнча атайын институттар иштейт, атайын акча каражат бөлүнөт, канткенде бактылуу болобуз деп. А бирок мына ушул динди үйрөтүүгө салым кошо турган болсо, эгер динди үйрөнүүнү жолго кое турган болсо, айтып аткан проблемалардын бардыгы өзүнөн өзү чечилип калар эле. Пайгамбарыбыз алейхиссалам өзүнө жүктөлгөн милдетти так аткарды. Пайгамбарыбыз алейхиссалам алып келген дин толук болду. Анткени Арафат тоосунда турган жерде Аллах субханаху ва таала өзүнүн жиберген дин толук экендигин баяндап, "Ал-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакум ал-ислама дина." Бүгүн мен силерге диниңерди толук кылып бердим. Силерге берген жакшылыгымды бүтүндөй кылып бердим. Силерге мына ушул исламды дин кылып ыраазы кылып бердим дейт. Мына ошондон баштап башка эч бир динге Кудайым ыраазы болбойт. Теңирчилик болсун, тарыста христианчылык болсун, же жөөтчүлүк болсун, же адамдар ойлонон чыгара алган диндер болсун, же азыр бизди кыдырып жүргөн баптисттер, бахаисттер жана башкалар, ошолордун бардыгы болсун, ошол диндердин бардыгына Кудай Таала ыраазы болбойт. Өз убагында туура дин болгон, бирок ислам дин келгенден кийин башка диндер кабыл кылынбайт. Биздин дин деле жакшы, биздин дин деле мындай, бизде деле мындай. Жок, алардын бардыгы өтпөйт. Алардын бардыгы Кудай Таалам дин катары ыраа көрбөйт. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын мойнундагы милдети бизге динди жеткирүү, даават кылуу эле. Хидаятка киргизип коюу пайгамбардын дагы вазифасына кирбейт. Хидаятты айтып берүү, жеткирүү пайгамбардын вазифасына кирет. Ошондой эле биз да урматтуу бир туугандар динди жеткирип, даават кылып, хидаятка салып, ошого багыт берүү гана биздин милдетибиз. Ал эми туура жолго салуу, ал ошол Аллахтын өзүнүн иши. Мына ушул жакшылыктан улам, урматтуу бир туугандар, биздин мойнубузга салават айтуу важип болуп эсептелет. Салават айтуу важип болгондогусу биздин пайгамбарга болгон махаббатыбыздын бар экендигинен кабар берип тургандыгын айтып кетебиз. Анткени ар бир иштин туура болушу үчүн ошол иш ыхлас түз болуш керек, жана пайгамбар алейхиссалам сүннөтүнө туура келиш керек. Жана ичибиздеги, жүрөгүбүздөгү кылып аткан амалыбыздагы пайгамбарга болгон сүйүү мына ошол пайгамбар алейхиссаламга эмне салават айтуу менен ачыкка, жарыкка чыгарып биз беребиз. Салават Аллах субханаху ва тааладан пайгамбарга салават болгон болсо, бул ошол Аллах тааланын пайгамбарыбызды периштелердин астында мактоосу деген сөз. Анткени Кур'ан-ы Каримде бир аз туруп келет. Аллах таала өзү салават айтты пайгамбарга, жана периштелер дагы салават айтты, ey момундар, силер дагы салават айткыла дейт. Салават бардыгы окшош болгон менен Аллах тааланын пайгамбарга болгон салаваты бул Аллах тааланын пайгамбар алейхиссаламды мактоосу демекчи.
Al эми периштелердин пайгамбарыбыз алейхиссаламга болгон салаваты, ал периштелердин пайгамбарыбыз алейхиссаламга болгон дуасы деп айтса, урматтуу бир туугандар, туура болот. İmam Müslim rivayet kılgan hadiste Hazreti Ebu Hurayra Peygamberimiz Aleyhisselam'dan aytat: "Men salla aleyye vahideten sallallahu aleyhi aşuran." Kimde bana bir jolu salavat aytsa, Allah Taala oşol adamga 10 jolu salavat aytat deydi. Acıke barıp uşul жерге барып, адамдарга бүгүн мындай сабак өтүңүз деп мага буйрук бергенде, мен ошол салават боюнча сүйлөгүм келген себеп, анткени ушул жерде сабак пайгамбарыбыздын сыйрасы, пайгамбарыбыздын тарыхы боюнча. Ошон үчүн пайгамбар аты айтылган сайын салават айтып туруп, ошол салаваттын фазилеттүүлүгүн билип алсак деген таризде мына ошондой айды айтып атабыз. Ал эми башка бир хадисте пайгамбар алейхиссалам айтат: "Мен салла алейя мин уммати салатан мухлисан мин калбихи." Kimde çın жүрөгүнөн, çın ıklas menin ümmetim arasından bana bir salavat ayta turgan bolsa, sallallahu aleyhi biha aşra salavatin. Ağa Allah Teala özü 10 salavat aytat deydi. Ve rafa'ahu biha aşra darajatin. Yani oşol bir salavatı menen daracasın 10 darajaga kötöröt deydi. Ve kataba lahu biha aşra hasanatin. Yani oşol bir salavatı menen ağa 10 soğup yazat. Ve maha anhu aşra sayyiatin. Jana oşol bir salavatı menen anın 10 günөөsүн geçiret deydi. Demek adam darajasının kötörülgöndüğünü kaalap, soopko ee bolgondu kaalap, oşondoy ele günөөлөрүнүн keçirilүүsүn kaalasa, anda bul insan salavat aytsın. Sallallahu aleyhi ve sellem. İbn Hibban rivayet kılgan hadis. İmam Tirmizi, İmam İbn Hibban rivayet kılgan hadiste Hazreti İbn Mas'ud'dan Peygamberimiz Aleyhisselam aytat: "İnne awlen nasi bi yevmel kıyameti ekseruhum aleyye salatan." Kıyamatta bana jakın bolgongo, en tatıktı bolgon insanlar bul mına uşul dünyada bana salavatты köp aytkandары deydi. Salavatты köp aytkandar. Salavat atayın uşul uçurda mildettүү деп айтылынбайт bizge. Salavat nafil ibadattан қатарына кошулат. Nafil ibadat bolgon üçün köp adamlar salavatты kede bir jıl жүрсө, bir jıldır aytpay kalışı mümkün da özünçe. Oşon üçün bizdin Orta Aziyalыk ata babalarыбыз namaz okugandan keyin, Kur'an okup andan keyin aytып atkany mına uşulardын bardığına жетишип kalsın degenler. Azır ele Maral Efendi'den gelesek biri aytat, namazdan keyin salavat aytkandan murda ele basıp turup çıkıp ketip atkandar köp bolot. Uşul kanday tuura emespi, adepti adepsizlik. Adepsizlik kana al tuura emes dep aytpayбыз. Anın hukuku çıkıp ketkenge, birok salavatты ugup algan bolsa janagıday soopтордун bardığına şerik bolot. Eşikке çıkıp mene dagı bir jakşılık iş kılgısı kelet. Eşikке çıkıp dagı bir rızkını kеңейткisi kelet. Birok biraz turup kelet, salavat aytkanda oşol siz eşikке çıkıp taba turgan işlerden köpürөөк ese jakşılıkka ee bolosuz. Rızkınız az bolbasa salavatın rızkınız köpöyöt. Baksız bolsoňuz salavat menen baktığınız köpöyöt. Darajаңыз бийик болот. Адам ишке чыгып эмне кылат? Же иштет рызкысын көбөйтөт, же авторитетин кадырын көтөргүсү келет, же bir соо иш кылсы келет, же күнөөлөрүн жуугусу келет, кетиргиси келет. Ошонун бардыгы мына ошол салават ишке ашат, урматтуу бир тууганым. Ал эмес дуаңың кабыл болгонун каалайсың. Барып иш бүтүргүң келет, ошол бүтүрө турган ишиң ошол салават менен бүтөрүн эсиңен чыгарбасаң албетте жакшы болот эле. İmam Tirmizi, İmam Nesai, İbn Hibban el-Hakim rivayet kılgan hadiste Peygamber Aleyhisselam aytat sallallahu aleyhi ve sellem: "El-bakhilu men zukirtu indahu felem yusalli aleyye." Saran kim? Saran adam anın aldığında menin atım aytılsa oşonda salavat aytpagan adam saran dedi. Oşon üçün Muhammed Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aytılgan uçurda salavat aytkan urmattуу bir tuğandar bizdin peygamberge mahabatыбызды bildirip turat. Alemi İmam İbn Majah, İbn Abbas, İmam Bayhaqi rivayet kılan hadiste men nesiye salate aleyye hati'a tariqal cenneh. Kimde bana salavatты unutup salavat aytpay koysa bul adam beyiştin yolundan adaşat dedi. Beyiştin yolun tappay kalat adaşat dep aytdı. Alem başka bir hadiste ragime anfu rajulin zukirtu indahu felem yusalli aleyye. İmam Tirmizi rivayetinde menin atım aytılıp durup bana salavat aytpay koygan adamdın murdu jerge ışkalsın dedi. Arap dilindeki
murdu жерге иш калсын деген сөзү адам таптакыр айласы кетип калган убакытта эмне кылышын билбестен ошол мурдун жерге ишкалап калат экен. Бул деген таптакыр жерге туруп калды, эч кандай береке таппай калды деген сөз болот. Демек пайгамбардын аты айтылып туруп, ага салават айтылынбаса, ошол адам береке таппайт, же кыргызчасы таптакыр жарыбайт. Саллаллаху алейхи ва саллям. Minel cefai en uzkara inde rajulin fela yusalli aleyya. Abdurrazak da Musannef kitabında Hazreti Katada'da mursal olan hadiste bir adamdın aslında menin atım aytılıp durup oşol adam salavat aytpay turgan bolsa bul cefa kıldı deydi. Opa jana cefa degen söz var. Opa kıldı degen söz adamdın akısın hukukun toluk berdi degen söz, cefa kıldı degen söz anın hurmatın jayına koyboğon degen söz. Demek Peygamber Aleyhisselam аты aytılıp durup aga salavat aytılınbasa hurmatlı bir tuğandar. Anda oşol adam Peygamberimizga hurmat sıyın körsötkön jok degen söz bolot. Salavat aytуунун faziletleri tuğrasında, salavattın paydaları tuğrasında, salavat aytkan adamga kanday jakşılıklar bolorluğu tuğrasında, kaysı uçurlarda salavat aytıştın mildettүүлүгү же сүnnөттүүлүгү же adeptүүлүгү tuğrasında bir kança kitaplar жазылынған. Oşol kitaplardan kebirlerini aytıp beremiz. Al-İmam İsmail ibn İshak al-Qazi 282 yılı Hicri esep menen ötken adamdın Fazlus salati ala nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem degen kitabı var. Bunu Şeyh Nasir tahkik kılıp jarıka çıkargan. İçinde 107 hadis var. Bardığı sanatları menen. Andan sıtkarı Celâ'ul afham fis salati ve selami ala hayril anam degen İbnül Kayyim'in kitabı var. Andan sıtkarı As-salatu vel beşru fis salati ala hayril başari Feyruz Abadi'nin kitabı var. Andan sırtkarı İmam Sakhavi'nin jakşı bir kitabı var. Bu kitabın adı El-Qavlul Bedi'u fis-salati alel-Habibi Şefii degen 902. yıl ötken adam bu kitapты bizden ustazlarımızdan biri Muhammed Avvama tahkik kılıp jarıka çıkargan. Hazır kuşuda bazarda var kitaplardan biri, en gölömlü kitaplardan biri var. Kitapты çıkargandan keyin özünün ustazı Abdullah Siraj Ahmad degen Suriyalık çoğun alımga oşonun arvağına bağıştadım, jarkın elesine bağıştadım dep tilegi menen uşul kitap jarıka çıkargan. Bu en jakşı kitaplardan biri. Andan sırtkarı Orta Aziyada daima okup жүрgön Mufti Absattar Damlavız Cuma sayın virt kılıp yüzböy okugan. Biz özübüz 14 adam menen icazatımız menen jetip barıp okup başlaganda Şeyh Tarık Sardar Ali'ge Peygamberimizin janına varıp Medine Munavvaradan başlap Mekke'den bitirgen kitap bu Delail-i Hayrat degen İmam Cazuli'nin kitabı. 854. yıl ötken adam. Bu adamdın kitabı salavatı İnşa-i Salavat. İnşa-i Salavat degen emne özü salavat yazgan. Salavat söz türde ele Peygamber aytip bergen salavat şart emes. Misal üçün Allahumma salli ala Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim Hamidun Majid. Salat İbrahimiyye. Bu hadiste gelgen salavat. Oşundan sırtkarı inşai alımlar özдөр yazgan salavat dele bolu beret. Oşunda salavatlarda benim navuşul emne Delail-i Hayrat kitabı. Delail-i Hayrat içinde Peygamberimizden kelgen salavatlardağı var, anan inşai salavatlardağı var. İmam Cazuli qaysi bir ayılga varsa alыстап davat kılıp жүрgөн bayıptır, emne kılıp жүрgön barsa tarihte jok eken, adamdardın bardığı çurka öyle meşteke girip ketiptir, azan aytılıngan karasak kuduk durat, anan bir kız sekir önep жүрüptür, jaş kişineki kız. Allah, kız biyaktan kanıp su alam, tarihte alış gerek dese aytiptir, su alğandı bilbeyiz mi dese, jok bilbem, çelegi jok eken, kranı jok eken, toçkası jok eken, kanıp alam dese aytiptir, siz paygambarga bir salavat aytın, su kötörület dep. Allah bu kanday bolat bu. Devana kana özün aytıp görsöt dese kız aytıp sekirden o da kişineki kız. Allahumma salli ala Muhammed dep aytsa su oşo salavattın berekesi menen kötörület eken. Körse oşol ayıldak adamdardın bardığı şunçalık ihlaslı Peygamber aleyhisselamga salavat aytkanda su kötörülüp darattal suusunu alıp ana kayra kese su düşüp kala beret eken. Kana sen de kayt salavat ayt eken. İmam Cazuli karap taң kalıp durup aytat men salavat aytsam kötörülübü jok bu kanday bolat dep
Анан акыры кызга көтөрүп алып суусун дарата алып, анан кийин келип, салаваттын маанилүүлүгүн билип, анан ушул салават китеп жазган адам. Далаил хайрат, жакшылыктын далалаттары деген ушундан келип чыгат. Албетте буга кээ бир ишенгиси келбейт, бирөө уккусу келбейт, бирок итире берет, кербен жүрө берет. Биз ушуну айтып, ошо менен ырахат ала беребиз. Далаил хайратты кээ бир адамдар туура эмес, ичинде андай бар, мындай бар деп айтат, урматтуу бир тууганым. Бирок биздин этикадыбызда бул берекелүү китеп. Бул берекелүү китеп. Далаил хайратты окугандыгы ошол адамдын акыйдасында тасаввуф болгон көз карашынын туура экендигине кабар берген белги катары кабылдасак дагы болот. Эгерде кимдир бирөө далаил хайрат окуп аткан болсо, демек бул мазхаб карманган адам, бул тасаввуфты жакшы көргөн адам, бул акыл сүннага мухиб, ошолорду сүйгөн адам деп түшүнүлө турган нерсе. Маккада окудум мен. Маккада окугандын бардыгынын көпчүлүк этеги жаман жана айрылган, булардын бардыгы эле вахаби болуп кетсе керек деп үмүт кыла беришет, ойлой беришет. Ал эмес кээ бирлер азыркыга чейин менин ханафи экендигиме шектенгендери дагы бар кээ бирлердики, бирок алзайып калды деп ойлойм. Анан мен келдим, анан келсем учкунга барып, эми дамларды кыдырыш керек барып бардыгын. Анан Молдо Шакир дамылага барып, азыр Молдо Сабыр дамылабыздын мечитинде. Анан барсам Шакир дамылага учурашкан чыгып, анан дамла китептериңизди көрөй. Мен адатым ушундай китеп көргүм келет. Кече жанагы көргөзмө болуп, элдин баарын көргөзмөгө чыкыр, өзүм барбай койдум. Анткени жерде китеп бербейт экен да, сатпайт экен. Анан мен көрүп ичим күйгөндөн көрө барбай эле коеюн деп ошого барбай койдум жерге. Анан барбай коюп, анан өзүм китептерим кызганып көрсөткүм келбей, анан барбай койдум. Анан Молдо Шакирге барып, анан китептериңизди көрсөттүм десем, анан эки бала кайтып көтөрүп чыккыла дейт. Анан мындай столдун үстүндө экен, үстөл менен көтөрүп китептер бар экен, карабасам арасында Далаил хайрат ушул салават китеп бар экен. Анан мен айттым, Далаил хайрат бар экен десем, билесиңби деди. Билем дедим. Билмек турсун, окуйм, окумак турсун, ижазам бар дедим ушундан. Десем, Молдо Шакир ошо жерде ыйлады. Ыйлап айтты, Далаил хайрат окуп аткан болсоң, анда сен түзүк экенсиң. Деп ошондон абдан махабатыбыз жакшы болуп, анан дамла айтты, ижаза бар болсо, мен окуп жүрөм, бирок ижазам жок. Мага ушуну окутуп өткөз, мага устаздык кылып, мага ижаза бер деди. Анан анда убактын тарыраак эле, анан макул деп, анан дамлага Карл Маркс жашап жүргөн үйүнө өтөрүнөн астына калганда барып, анан дамлага окуп берип башынан. Анан ошол китепти окуп риваят кылганга ижазат берип келгем. Мына ошол Далаил хайрат, мына ушул китеп, урматтуу бир туугандар. Ушундай бир берекелүү китеп. Андан сырткары бир канча китептер бар, көп, аябай, азыр дагы абдан көп китептер чыгып атат. Мына ушул китептер, урматтуу бир тууганым, салават боюнча китептер. Эми салават айтуунун пайдалары туурасында эмне пайда болот бизге? Биринчиси имтисалу амриллахи субханаху ва таала. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Ахзаб сүрөсүнүн 56 аятында айтат: Инналлаха ва малаикатаху юсаллуна алан наби я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима. Албетте Аллах Таала, акыйкат Аллах Таала өзү жана периштелери пайгамбарга салават айтат. Эй момундар, силер дагы пайгамбарга салават жана салам айткыла деп буйрук келди. Демек биринчи маселе, салават айткан адам Аллах Тааланын буйругуна итаат кылган болот. Ошон үчүн алымдар айтышат, салават айтуу важип, керек болсо өмүрүндө бир жолу айтуу, бул парыз дейт. Анткени ал-амру яктазил вужуба деген усулий каида бар. Эгерде буйрук келе турган болсо, бул милдеттүүлүк талап кылат дейт. Демек Куранда буйрук келди. Саллу алейхи, ага салават айткыла деп, урматтуу бир туугандар. Демек салават айтканда биз биринчи Кудайдын буйругун аткарып сооп алган болобуз. Экинчиси, урматтуу бир тууганым, муафакатуллахи субханаху ва таала фис салати алейхи. Пайгамбарыбыз алейхиссаламга салават айтууда Аллахтын салават айткандыгына окшошобуз. Анткени Аллах субханаху ва таала өзү ырайым кылгандар жакшы көрөт. Аллах субханаху ва таала өзү тазаларды жакшы көрөт. Кудай Таалам өзү көркөмдүктү жакшы көрөт. Ошондой эле Кудай Таалам өзү пайгамбарына салават айтат жана салават айткандарды жакшы көрөт. Демек Аллах Тааланын махабатын тартып алууга себеп боло турган мына ушул нерсе. Андан кийинкиси, урматтуу бир тууганым,
Periştelerin salavatına tuğra gelet. Perişteler bular beyişi olğan zatlar. Alar Peygamber aleyhissalama salavat aytat. Biz dağı salavat aytsak periştelerin kılgan işin tuğragan bolabız dağı jakşılardı tuğragandın özü jakşılık. Namaz okuganda ilay alıp aytsaң, ilap namaz okuş gerek go, hudu huşu menen. Epte alıp aytsaң, oşolor okşoşup eptey ber. Jaman bolboysun sen. Takva bolalıp aytsaң, takvalarda okşoп erçi ber, barıp takva bolup ketesin. Oşondoy ele periştelerin işinde kıra berip turgan kolunga gelgenin barıp periştelerde olup gerek bolsa alardan da darajaң inşallah jogorу bolup ketedi. Peygamberimiz aleyhisselamga salavat aytkan adam ağa Allah Taala öz 10 salavat etet, anı bayağı hadiste aldık. Andan sırtkar urmatlı bir tuğanım, salavat aytkan adamga Peygamberimiz aleyhisselam şafaati nasip bolot. Adam özünün amalı menen tozoktan kutulup ketem degeni beker gep. Aytılınat jomoktorda, rivayatlarda bir adam 900 yıl yaşap hiç ağıp atkan çöpkö dağı, suğa dağı, ösüp atkan çöpkö dağı ziyan jetkirбей ölüptür. Ana perişte gelip aytıptır, öpende öldün emi, ne kılayın, kana amalың бар şunday. Amalың menen kirgizeyim je Kudayдын ырайым мээрим менен деп aytıptır, emi kılgаны бар jakşılık bolsa. Bir ösken çöpkö ziyan tiygizbesem, biröөгө жамандыгым жок болгон bolsa, uşu men amalım jetse gerek emi. Uşu amalım menden tartıp köre beriň deptir. Dep tartıp körse bir gözüne zorgo jetiptir eken. Kalgany jetpey kalıptı amaldın bardığı. Anan koy Kudayдын ырайымынан kuruq albayın deyt eken. Demek Kudaydın ырайымынан kuruq alуу bul öte baktysızlık. Baktysızlık. Kudayдын ырайымына ee bolуу üçün Peygamberin şafaatine ee bolуу bul urmatly bir tuğandarım baktuluk bolup eseptelet. Demek salavat aytuuda Peygamberin şafaatına emne ileşip kalуу degen jakşılık bar. Men salla aleyya hina yusbihu aşran ve hina yumsi aşran adrakathu şefaati yevmel kıyameti ravahu Tabarani an Abi Darda. Hazreti Abu Darda'dan rivayet kılat İmam At-Tabarani Peygamber aleyhisselam aytты deyt, kim taң atkanda, taңga jetkende 10 salavat aytsa, jana keçke juuq jetkende 10 salavat aytsa, oşol pendeme, ümmetime deyt Peygamber aleyhisselam. Kıyamet gününde menin şafaatım jetet deyt. Demek salavat aytуу menen şafaatты özüňizge jetkire turgan kılıp, urmatly bir tuğanım wajip kılıp alasız. Andan sırtkary salavat aytkanda kıyamatda Peygamberimiz aleyhisselamga jakynıraak bolot. Hazreti Abu Umama radıyallahu taala anhu, Hazreti İmam Bayhaqi'den rivayet kılgan hadiste aytat: "Aksiru aleyye mine's-salati fi kulli yevmi cum'atin, fe inne salate ummeti tu'radu aleyye fi kulli yevmi cum'atin, femen kana aktharuhum aleyye salaten kana aqrabuhum minni manzileten" deyt. Maňa köp salavat aytkyl, ayrıkça cuma günü. Antkeni cuma günü sizlerin aytkan salavattaryňar maňa körsötület deyt. Kıyamatda maňa eň jakynyňar maňa salavatty köpürök aytkanyňar deyt. Oşon üçin namazdan keyin salavat aytyp atkanda, eşikge şaşıp çykyp ketip atkandar biraz otura turgan bolsa, özlerine ele paydasyna bolot. Adamlardan taң kalasın, meçitten çurkap çykyp ketip atkandarga. Çınıgı musulman suudağı balıktay. Meçitke girgisi gelip meçitten çıkgısı gelip tura turgan adam musulman. İmanı bekem. Birok epte öyle meçitten çıkıp kaçkan hareket kılıp atsa, demek uşul adamda emne biraz güdük var degen söz. Bul adam köpürök istigfar aytış gerek. Köpürök salavat aytış gerek. Bul adam köpürök hareketleniş gerek degen mani urmatly bir tuğandar. İmam Daylami rivayet kılgan hadiste Hazreti Anas bin Malik aytat, Peygamber aleyhisselam aytdı deyt: "Ya eyyuhan nasu, inne enjakum yevmel kıyamet min ahvaliha ve mawatiniha aktharukum aleyye salaten fi darid dünya." İmam Daylami'nin rivayetinde aytat, o adamlar kıyamet gününde kıyametin azabından korkunçundan, jaman jerlerinden
köpürök, tezirek kutulganıňar, muna uşul jalgan dünýede maňa salavatty köpürök aýtganyňar diýdi. Jalgan dünýede maňa salavatty köpürök aýtganyňar diýdi. İmam Daylamidin başka rivayatında Zayyinu majalisakum bis salavati aleyya fe inne salavatikum aleyya nurun lakum yevmal kıyamati. Olturgan majlisleriňerdi, olturgan jerleriňerden bardygyn salavat menen kozdo kula. Maňa aýtgan salavatyňar menen. Antkeni sizlerdiň salavatyňar kıyamat günü özüňerge nur bolup beret diýdi. Oşon üçin bardyk çoguluşlar baştalganda, söz baştalganda Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alamin, vessalatu vesselamu dep salavat menen baştalgandagysy, salavat menen bütkendögüsü jön jerden çygyp kalgan emes. Jön jerden çygyp kalgan emes. Köp adamlar oşonun bardygyn biýakdagylar oturup ele bid'at çygargysy gelip oýlanyp ele kanday bid'at kılsak dep çygarganda ele göre beret, birok taptakыр urmatly bir tugandarym anday emes. Oşondoy ele salavattın faydasındağı biri, kaysı bir jerde adamlar olturup, al jerde Kuday aytılınbasa, estelinbese, al jerde salavat aytılınbasa, oşol jer ölümtüktün en jaman sassık jitinde jittanat deydi. Balkim özü bilmet, birok al jerden perişteler kaçat. Perişteler sassık bolgon jerden kaçat, şaytanlar, jinler oşol jerge kayra köp gelet. Eger kaysı bir adamlar çoğulup bir jerge majlise salavat aytılınbasa, Allah Taala zikir kılınbasa, oşol jer janağı ittin ölügünün dağı sastıgırak bolup sasıp jittanat deydi. Albatta o jerde bereke bolboyt. Demek adamlar özlerini, majlislerini tazalagısı gelse, aruulagısı gelse, başka birön jamandygyn tiygizgisi gelbese, oşol jerde salavat aytılыныş gerek. Kuday Taalam urmatly bir tugandar, andan murda estelişi gerek. Olturgan majlis kede ziyanga bolup, kede paydaga bolup kalat. Eger oşol paydaga boluşun kalay turgan bolsoňor, anda salavat oşol jerde aytkıla esiňerden çygarbagyla. Andan kiyinkisi salavat aytkan adamdın münafıklıktan kutuluusuna sebep bolot. Adam iki yüzlü bolup kalat keyde, Kuday saktasın. Oşol iki yüzlülükten kutuluunun jolu oşul salavat aytuu menen bolot. Eki yüzdülükten kutulunun jolu salavat aytuu menen bolot, tozoktan kutulunun jolu oşondoy ele şehitler menen birge boluunun dagı jolu salavat aytuu menen bolot. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Anas bin Malik'ten rivayet kılan hadiste İmam Tabarani rivayet kılat. Men salle aleyye salaten vahideten sallallahu aleyhi aşran. Kimdeki maňa bir salavat aytsa, ağa Allah Taala 10 salavat aytat deydi. Ve men salle aleyye aşran sallallahu aleyhi mi'aten. Kimdeki maňa 10 salavat aytsa, Kuday Taalam al adamga 100 salavat aytat deydi. Ve men salle aleyye mi'aten kataballahu beyne ayneyhi bara'ata minen nifaqi. Kimdeki maňa 100 salavat aytsa, yanın iki gözünün ortasına bul iki yüzlülükten, münafıklıktan kutuldu dep yazılat dedi. Ve bara'ata minen nar, jana bul tozoktan kutul dep yazılat. O askanahullahu yevmel kıyameti ma'şuhada, jana kıyamet gününde şehitler menen birge bulardı yaşatat deydi. Taptakır musulman emes adam gelip alıp öyle tesbihini karınma alıp 100 salavat aytıp koya turgan bolsa, munun barekete vermeydi. Bu İslamlı şartların, la ilahe illallah'tın takazaların tak karmagan saktagan adam, uşunda 100 salavatты ıhlas mete turgan bolsa, ağa uşunday berekeler beriledi. Bana o ayıldan oblustan talak meselesi menen bir erdi katın geliptir. Ayalı kүйösü. Anan 6 aydan beri kıynalıp jürüşettik, anan meselesini uğu oturup bir jarım saat uğu, anan sizlerin joğuňar mınday desem ayal aytat, uşunçele oňoý bele deydi. Uşunçele oňoý bele deydi. Biz emne kıynalıp jüre verdik dep aytat. Men aytdım, jok oňoý emes mesele. Prosa saň oňoý kılıp aytyp berip koygon üçin gana oňoý görülüp atat. Bolbosam uşunu saň aytam dep men çaçym agarıp japça solkuldagan jigitler mintip 100 kilogramda awuşka bolup kaldym men. Saň oňoý kılıp aytyp beriş üçin. Kebir adamlar öýlet, oňoý ele eken de oýlap alışat da. Jok, anda oňoý ele emes. Oşol sayaktı salavat aytıp koysam ele beyişke girip ketem oňoý eken degendir kebirler var da, jok. Oşol salavatga gele turgan jol menen gelseň sen degen söz.
Peygamberin sünnetini atkarıp, Peygamberin yolu menen yaşap, din menen yaşap, ana salavat aytsan, oşondoy sana sooptor berilet degen söz. Çünkü tuğandar. Andan keyinkisi nafyul fakri ve diqil ayş. Kembagalçılıkты kuvalayt, jana jaşoodogu jolu bolbay kalgandın jolu açılat salavat menen. Samurata radhiyallahu ta'ala anhu aytat, Peygamberimiz aleyhisselam aytdı deyt, kesratu zikri ve salati aleyya kesratu zikri ve salatu aleyya tenfi el fakra. Kesratu zikri ve salati aleyya tenfi el fakra. Tunfi el fakra. Abu Nuaym Asbahani aytat. Zikirdi köp kılı, jana maňa salavatty köp ayttu, kembagalçılıkты kuvalap getiret deyt. Başka uzun hadiste Mişkat'ta gelip İmam Bayhaqi rivayet kılan hadiste bir sahaba gelip surayt, o Allah'ın elçisi, men tünde turup ibadat kılgın dua kılam. Oşol dua kılgan vakıtta kança bölügün sana salavat aytayın dedi. 3'ten 1'ini aytayın mı dese, jakşı bolut, birok andan köýrek aytsaň andan beter jakşı dedi. 4'ten 1'in, 5'ten 1'in jarymynda oturup, anda şol duanın bardygyn salavat menen bütürüp koya galayın dedi. Dese en jakşı bolut, anda senin gamyňdyň bardygy oşo menen bütöt dedi. Kede dua kılıp oturup anı suraysın, toğunga jem suray, atınga jem suraysın, ulakça at suraysın, daga bir neke suraysın, daga maşine. Ayta suravaganın bari var, bir unutup kalasın da kap suravaya kalıpın deysin, kede vaktın jetpeye kalat, çarçap ketesin. Biz Kırgız uşundayız da. Barat, molda gelet, al degen Kur'an okuyut, 3 minut Kur'an okuyut. Anan uzun şüpüsök beret, 6 minütlük duası var ayakta. Ha? Adam atadan başlap, ovaneden başlap, üyüne çeyinkinin bar atına aytıp çıkıp anan keyin dua kılat. Oşondan göre, oşonun 6 minütlük barına Kur'an okup durup, jarım sekund ben oşolordun bardygyna dep koysa Hudaý taala bilip turat ko. Oşol saatda kebir adamlar maydalanyp duany kıla beret, birok paydasy jok bolup kalat. En jakşysy oşol duaga ketirgen wagtyňdy salavatga ketirseň, senin emne kaaloň bar ekendigin Hudaýym senden jakşı bilet. Jana özüňe emne kerek ekendigini özüň bilbeýsin, any Hudaýym bilip turat. Oşonun bardygyny sana kabul kılıp koya beret. Adamlar uşunday ele, adamlar özlerine ne gerek ekendigini bilbeyt. Dorda o adam barat, ana barıp alıp turup özüne razmere kişineke giyim alıp alat. Arman jüre beret ömrü boyu. Biri şunda izdep ta üýlenöýün deyt, taptakır jakpagan biröni alıp alat. Giyin ömür boyu ökünöt. Sen alıp bergen, kim alıp bergen dep, oşol katynyň karından kutula albay ömür boyu şunday. Adamlar kede tamak jep orup kalat, atrebine bolup kalat, bilesiňer tamak jep turup. Adamlar kede özüne emne gerek ekendigini bilbeyt. Demek oşonda öyle dua kılgan dele bilbeyt. Oşon üçün sen dua kılgan jakşı epde albay turgan bolsoň salavat ayta ber, inşallah bardygy orduna gelip kalat. Andan dagı jakşysy Peygamberimiz aleyhisselam salavat aytkan adamga özü salam salavat aytat. Hazreti Abu Davud rivayet kılgan ma min ahadin yusallimu aleyye illa raddallahu aleyye ruhi hatta arudda aleyhisselama. Kimdegi bana salavat ayt, salam ayta turgan bolsa, Hudaý taala bana özümün ruhumdu kaytarıp berip, oşol adamdın salamını alyga ayt, aga dagı men salavat aytıp salam aytam dedi. Kebir adamlar Esselatu esselamu aleyke ya Resulallah dep muhataba süýleş ýüretini salavat aytsa, Peygamber ölüp kalgan, aga antip aytbagıl, aga sallallahu aleyhi ve sellem, aga salavat bolsun dep aytsaňar tuğra bolat. Saňa dep aytsaňar tuğra bolbay kalat dep talaş kılışat da. Birok berdi, aytat kimdegim, maňa salavat aytsa, Hudaýym maňa ruhumdu kaytarıp berip, oşoga men kayra salavat aytam, salam aytam dep atat. Demek, Esselatu esselamu aleyke ya Resulullah dep aytkanda, hiç kanday şirk jok, urmatly bir tuğandar. Attahiyat kanta okuýbuz. Esselamu aleyke. Sana salam bolsun, öý dep aytyp atat. Peygamber ötüp ketkenden keyin de Abu Bakr dele, Umar dele, Usman dele şonu okup kelgen. Anan keçe çykyp kalgandar ele, oşa özgörtüp turup Peygamber ölüp bolgan biz, Asselam kanday? Aleyke debesden aleyhi, aga da okuýbuz, saňa da okuýbuz dep oşentip çygarıp aytışat da. Çındığında adam
Жолдан адашпайм дей турган болсо, салафи салихиндердин жолун бекем кармана берсин, иншалла адашпайт. Эгер андан чыгып кетсе, анда адам адашып кете бериши толук түрдө мүмкүн. Ошондой эле адам эгерде дуанын астына салават айтса, ошол дуасынын кабыл болуусуна үмүт кылынат. Hazreti Abdullah ibn Mas'ud aytad: "İza arada ahadukum an yes'ala falyabda bil madhi ve's-sana'i alallah bima huwa ahluhu. Thumma yusalli ala an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem, thumma yes'al ba'du fa innahu ajdaru an yanjaha." deydi. At-Tabarani rivayet kıladi. Эгерде силердин бирөөңөр бир нерсе сурай турган болсо, Аллах Таалага мактоо айтып, аны мактагыла, Кудайым ылайык болгон мактоолор менен. Андан кийин Пайгамбар алейхиссалам салават айткыла, андан кийин сурасаңар, ошол сурооңордун кабыл болуусуна, ийгиликке жетүүңөргө көбүрөөк үмүт кылынат дейт. Анткени уурдап келип дуа кылсаң, дуаң өтпөйт да сеники. Адамдар дуа кылганда ошол дуасынын кабыл болушуна себептердин бири салават айткан, Аллага мактоо айткандан кийин дейт. Айтсаң эле сөз кабыл болуп калат деген жери жок. Анткени сенин дуаң жегениң арам, ичкениң арам, кийгениң арам, кайдан дуаң кабыл болсун дейт да. Демек, ошо ылайыктап бара турган болсоң, ошол нерсе иншалла сага себеп болуп калат. Ошондой эле зекет бергенге, садака бергенге мүмкүнчүлүгү жок адамдар болуп калса, адамдар зекет садака берип атса, кайыр эхсан кылып атса, ичи күйүп отура берсең, сен дагы салават айтсаң, ошол сенин берген жакшылыгың, сенин берген кайыр эхсан сенин садакаң болот экен. Абу Саид аль-Худри, Пайгамбарыбыз алейхиссалам риваят кылып, буну Ибн Хиббан айтат: "Ayyuma rajulin muslimin lam yakun indahu sadaqatun" deyт. Кайсы бир мусулман адам чөнтөгүндө бере турган садакасы жок болсо дейт, анда дуа кылып айтсын: "Аллахумма салли аля Мухаммад абдика ва расулика ва салли алал муъминина вал муъминат вал муслимина вал муслимат." О жараткан Кудайым, Мухаммадка салават айт, өзүңүн пендеңе жана элчиңе, жана момундарга, момун аялдарга, момун мусулман эркектерге, мусулман аялдарга салават айт деп салават айтса, "Фейннаха закатун", ошонун зекети болуп эсептелет дейт. Азан кирди бага. Бу каяктын азанынан? Андан сырткары көптөгөн салаваттын, урматтуу бир туугандар, сооптору, салаваттын көптөгөн пайдалары бар экен. Аллах Таала бардыгыбызга салаватты өз убагында айтканды бизге насип кылган болсун. Салаватты кайсы учурларда айткан көбүрөөк жакшы болот? Биринчиси Пайгамбарыбыз алейхиссалам аты айтылганда. Андан кийинкиси мечитке киргенде, мечиттен чыгып бараткан учурда, дуа кылган убакта, бир жерге олтургандан турган учурда, ошондой эле кайсыл бир нерсени айтайын деп эсинен чыгып калган учурда айткан болсо, иншалла ошол адамдын эсине салаваттын берекеси менен иншалла көп нерсе келет. Айтор адам жол ачылсын дей турган болсо, башка кыла турган болсо, кандай гана кыла турган болсо, ошол салават нерсе менен иншалла көптөгөн жакшылыкка жете берерин эч кандай, урматтуу бир тууганым, биздин эч кандай ага шегибиз жок. Аны айта турган бир азыраак замечание, бул иншалла камерадан көрсөтүлбөйт. Сабак болуп атканда бир жөн мечит эмес, бу жерде Кыргызстандын номер 1 алымы, адамдардын жүрөгүнүн бардыгына бийлик кылган адам бар, бир Абдушкур Ажы деген. Билбейм, мен келгенде чыгып кетсеңер макул, бирок Ажеке үчүн сабак берип атканда, сабакта отургандардан чыгып кетпегиле. Отурганда ошону угам деп отургандар, сабак бүтмөйүнчө чыгып кетпей тургандар отургула. Болбосом салам бергенден кийин Ажеке бияка көтөрүлгөнгө чейин чыгып кете турган тезирээк чыгып кетип калгынын. Сен билбейсиң, анткени сен бияка отуруп көргөн эмессиң. Сен сүйлөп атсаң, айрыкча пайгамбардын өмүр баяны айтылып атса, сен сенделип туруп курсаң, каш бешке чыгып кетип аткан болсоң, бул өтө ыңгайсыздык маселе.
Bu yerde jomoq aytkan jeri yok. Bu yerde Peygamber aleyhisselam tarihi, ömür bayanı, siyer şarif aytılınıp atkan. Oşol dars menen adamlar Kudayga jakınday turgan sabak. Oşoň üçin kança adamlar turup çıkıp ketip atat, misal üçün etiyat boluş gerek. Düşündüňörbü? Namaz bütkönden keyin sabak baştalganга çeyin çıga turgandar çıkıp, kiçine ugayn tamaşa kılaýyn deseň, eşikten de mikrofondan ugulat. Ekinçi kavatga çıkıp ekin otur anan ketip kalganan. Süýlenip atkanda, sabak baştalyp atkanda basıp çıga turgan bolsoň jok, takır ele bolbosoň murduňa jap çıkıp ket, beçara murdu kanap ketdi dep jakşı gümen kılıp kalaýdy sen jönünde. Anti basıp çıkıp ketkeniň taptakır jakşı emes. Anan ekinçisi Peygamberimiz Aleyhisselam'dın sabagın, ömür bayanın okuga öýrene gelip atkan adamlar Kudayga jakyndan dep gelip atat. Oşoga ılayık giyingendin hareketinde boluş gerek. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sünnetinde kanday boluş gerek? Kanday giyiniş gerek? Kanday tertipte jürüş gerek degenge köbürök hareket koyup, basın koyup, hareket kılsak inşallah oşondo ilimimiz bizge inşallah köbürök jukkan bolat. Bu sabakka gelip atkanda, sira sabagına gelip atkanda adam kadimde niyet kılıp geliş gerek. O Kuday Taalam özünün akırkı peygamberin, süyüktü peygamberinden ömür bayanını okup oşonday bolgonu ketip atam. O Kuday Taalam oşondu üýrengendi maňa nasip kıl dep surap dua kılıp ketseňizdir inşallah. Kuday Taalam oşonun bardygyn niyetlerinin bardygyn inşallah kabul bolgan bolat. Allah Taala barıňyzdan razı olsun. Egerde bir toora emes aytyp kata aytyp, je bul jerdegi minbardyn adebin berбей kalgan bolsam, inşallah barıňardan keçirim suraýym. Allah barıňardan razı olsun.